imbuturi, imbutabuta, icyuma, imbaraga z'ikimera, akayuki, umumanurajipo, nzogejo, sinzi ukongeraho n'iyakasamutwe yitwa munsi were. Ngate 250, ngate 250. Mu cyurabuhoro, agashinguracumu gahuza miryango, igihembo cy'abagabo, byeri, amarwa, inturire, inkangaza n'ayandi. Ayo yose ni amazina yahabwaga icyo kunywa kuko cyahuzaga inshuti n'imiryango. Ubu hari ubwoko bushya bw'inzoga zitandukanye cyane: agasembuye, muriture, donda ubwonko, imbuturi, imbutabuta, icyuma, imbaraga z'ikimera, akayuki, umumanurajipo, nzogejo, sinzi ukongeraho n'iyakasamutwe yitwa munsi were. Nitwa Ngate 250, ndabashimiye. Dore uko byatangiye ahahinga mu mwaka wa 2020, ndavuga mu gihe cya Covid. Iki gihe utubari twari dufunze, ingendo zitari ngombwa nazo zari zibujijwe. Ndabibuka nk'ejo teremusi zabikaga icyayi n'igikoma zifashishwa mu kubika inzoga kugira ngo hatagira umenya ko alimantasiyo ifite inzoga kandi bitemewe. Impamvu ni uko iyo umuntu yabaga yanyoye agatama atashoboraga kwirinda Covid, bityo agateza akaga sosiyete arimo. Si ibyo gusa, umubare w'abayoboka agacupa wabaye munini mu bice bitandukanye by'igihugu, bituma n'abakora inzoga bakora cyane, ariko umubare ukomeza kwiyongera. Icyo gihe inzoga nka dunda ubwonko, muriture, imbuturi, imbutabuta zasesekaye ku isoko ngo zizimye icyaka, ariko zidasize n'ubwonko nk'uko amazina yazo abivuga. Bisobanuye ko uwanyoye dunda ubwonko adashobora gutekereza neza, kugeza n'ubwo yibagirwa gutaha akarara mu mikoki mpaka bukeye. Naho wanyoye muriture, kwihangana biramugora, agahitamo kurwana umuhenerezo paka atakaje n'ibice by'umubiri we. Abo bari kumwe nabo bati muriture, muriture, muriture sha. Uwanyoye agasembuye we arangwa no gushaka gusambana, ngo ayinywa yihutira mu majyepfo za Nyakanga. Ubu turi guhangana n'ingaruka za Covid ndetse n'inzoga icyarimwe. Gusa ubu Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima, ibigo bya leta, abikorera, gahunda ni uguca no kuhana inzoga z'inkorano, kuko ubusinzi ari intandaro y'urugomo, ubwicanyi, amacakubiri mu muryango, kandi umuryango utekanye ni igisobanuro cy'iterambere ry'igihugu. Nanjye nti inzoga si iz'abato, kirazira guha umwana inzoga, kirazira guha inzoga umugore utwite, kirazira gutwara ikinyabiziga wanyoye. Twirinde ubusinzi turwanya inzoga z'inkorano. Of course, Ngate 250, the right of Rwanda cyane.